Pozdrav braćo, sestre i kumovi, dobrodošli u drugu epizodu Kingdom 2 Crownsa. Nastavljamo tamo gdje smo stali u prethodnoj epizodi. Ok, u prethodnoj epizodi smo se malo proširili i ovi NPC-evi odvratni su nam uništili taj zid, ali sada ćemo da ga ojačamo, tako da ne bi trebalo da nas unište ponovo. Inače, 5. dan je u igri i eto, ja sam još stavio da se gradi ova farma. I za sada neću još uništavati ovo drveće kako ne bi vegetaciju uništavao iz prostog razloga da možemo da skupljamo još novaca. Za sad nam ništa ne znači da rušimo ovo drveće, tako da i ovo zelenilo na kraju krajeva. Tako da super, možemo još jednu farmu da napravimo, to će nam biti još jedan prihod koji ćemo imati, što je fenomenalno. Ok, sada ćemo sačekati samo seljake da se odluče da krenu, kako se zove, u dalju izgradnju. Ono što samo moram da se setim jeste kako se beše Ok, trebaju nam dodatni ratnici, definitivno, da bi zadržali svu ovu moguću teritoriju. I treba će nam još, kako se zove, ovih farmera. Ok, malo smo se proširili. Sad je red da se... Ok, sad će nam trebati builderi pod hitno. Više nam nisu ratnici toliko potrebni. I farmeri će nam trebati. Tako da sad se fokusiramo u suštini na buildere i na farmere. Ono što također moramo fokusiramo jeste kamen. U suštini kamen će nam biti od ogromnog značaja kako bismo mogli da nastavimo sa širenjem teritorije. Također sada želim da upgradeujem ovu farmicu ovdje i želim da upgradeujem zid koji se nalazi sa druge strane kako bi mogli kasnije da se širimo. Također ću morati pogledam neki Wikipedia artikal o ovoj igri čisto da se uputim kako beše da dobijemo kamen i te stvari. Za sada mislim da ćemo ovu epizodu opušteno da popunimo sa ovim stvarima. Sad je nezgodno ako je noć, a mislim da jeste. Nezgodno je što smo ovo uradili, jer vrlo lako mogu da nam oduzmu krunu. Za sada ću ja da se nazovi vratim. Super, ok. Imamo ipak, imamo brdo novaca, ok. Idemo zaštitimo naše ratnike, za slučaj da krenu na nas, ali ne bi trebalo, ja mislim. Sad ćemo vidjeti. Idemo zajedno sa ratnicima da ih štitimo u suštini. Ako krenu ovi buđevi NPC-evi na nas, a nadam se da neće, ćemo da vidimo. O da, vrlo je moguće da će nam doći ovi govnari mali. Sad ćemo vidjeti. Ili su već bili. Moja pretpostavka je da su već bili, tako da ne bi trebalo dalje. Ja se nadam barem. Mi ćemo se vratimo pod našu teritoriju, ali koliko vidim, mislim da je prošla ovdje noć, tako da ne bi trebalo da imamo daljih problema. A imamo dosta ovih ratnika, tako da, ujebote, koji voice crack, ko neki teenager. Dakle, uspjeli smo da se odbranimo, mislim samo da smo izgubili buildere, zato što su išli prosto, kako se zove, ka nama. Sad ja bi trebao što više ovih buildera da izgradim. Ok, imamo mi već 4 buildera. Imamo bankara, ovo je bankar koji nam čuva pare i kasnije kada nam bude trebalo, kad smo u nekoj krizi ili šta li već, onda nam on da zajam i u suštini funkcioniše po principu akaunta za čuvanje kinte. Ok, sad ću otići u još jedno istraživanje, čisto da vidim da se možda nije pojavio neki novi chest u međuvremenu i novu radnu snagu da uzmem, makar ove farmere, to bi bilo zgodno da se ima. Ok, zašto nisi pokupio naučić? Moram te pokupi naučić i idi, nemoj da se glupiraš. Ok, nama šta još treba jeste da uzmemo i da polako krenemo širimo i sa desne strane teritoriju, dakle ne samo sa leve. Ok, ovdje smo došli do kraja, znači tu nema ništa više. Eventualno sad bih možda mogao levu stranu da krenem da istražujem detaljno, a ne onako ovlaš. Međutim, to bih uradio, pametnije bi bilo da to krenem da radim
kad prođe i ova noć, mislim da sada trenutno to nije baš pametno da se odradi, jer evo, kad vidite tačno ovog trgovca da se vraća kući, to znači kako se zove da će uskoro noć, tako da trebate polako da se pripremite za to. Također gledat ću da ne uništavam ova drveća, da ne bismo pravili haos. Još uvek neću da imam ove kule za odbranu, jer još uvek nema tih letećih NPC-eva, pa mi i malo iskren da budem, nema smisla da ulažem u to. Ali evo, za sada ćemo mi da popunimo polako ove ratnike u slučaju se nešto desi. I popunit ćemo ove bildere da kasnije možemo da baratamo sa istim, da ne moram da trošim novce na to. I evo, već je 7. dan po redu, tako da bi uskoro trebali da skontamo samo kako do kamena doći. Ok, znači sad će nam biti misija, odnosno bit će nam strategije zapravo da uzmemo i da se proširimo sa one desne strane, da zakupimo brod i onda taj brod da polako krenemo da gradimo i da idemo na drugo ostrvo da bismo mogli kamen da imamo, jer kao što vidite polako nam slabe zidovi, nisam siguran koliko će još noći to moći da izdrži, bez obzira koliko ja ovih arčera imao. Mislim da je bezbednija strategija da lepo uzmemo i da se proširimo sa desne strane što je više to moguće. Sa ove leve i nije nam toliko trenutno neophodno, usevi su uspjeli, tako da idemo mi polako da prikupimo novce. Ja mislim da smo mi već u overloadu, što bi se reklo, tako da bi trebali da svratimo do bankara, da mu damo malo nešto novaca, da nam čuva u slučaju da se nešto desi nama, da kad se, što se kaže, vratimo u život da imamo kasnije sredstava. Ok, ipak je noć, tako da ništa od toga, nažalost. U suštini sad ću samo malo da oslobodim kasu, tako da kad bude dan da može to lepo da uzme bankar pare. Unajmit ćemo još ova 2 seljaka definitivno. I sad bih da se širimo sa desne strane što je to više moguće. Tačnije ovaj brod da obuhvatimo koji nam je preko potreban. Što znači da bismo mi morali, a to se nadam da nije slučaj, da uništimo jedno ovo selo, ali koliko vidim za sad to, hvala Bogu, nije pa opcija. Ili jednostavno samo da budemo bold i da se proširimo do kraja, što ću probati, ajde, ništa me ne košta da probam. Tako da ćemo odmah ovdje lepo da lupimo zaštitu kad uništimo ovo ovdje drvo. I onda znamo da smo mirni sa desne strane, ali će biti ogroman problem sa leve, jer tu isto moramo postepeno da se širimo, ali za sada koliko vidim to će biti ok. I dodatno da se ogradimo, što nam podhitno treba, inače smo ga svi kolektivno nadrljali. Ajde, please. Yes, uspjeli smo se izgradimo pre nego što je pao mrak. To je odlična stvar po nas. Tako da sad trebaju svi ovi silni ratnici da nam se vrate. Opa, izgleda nam je pala teritorija. Ako mogu da izvalim, izgleda nam je pala ova teritorija. Tako da nemojte ovako da radite, kao što sam ja upravo uradio. Nemojte ovako bold da se širite. Ali mislim da smo se izvukli, barem za ovaj wave. Ali mislim da je to to. Da, ok, ipak su nam oborili ovaj zid. Ali evo, sad ćemo mi da vratimo taj zid, tako da ne bi trebalo da ima ikakvih problema. Ok, imamo novu radnu snagu. To je odlično. Ok, super. Ekonomija nam je zapravo vrhunska. Možda bi mogli da se proširimo i sa desne strane da dobijamo novce. Ali koliko vidim za sada to nije preko potrebno. I bitno je da se ostavi ova vegetacija kako bismo mogli da imamo što više izvora prihoda, ali kasnije ćemo i to drveće da sklonimo, kako bismo mogli da imamo
dan na ovim teritorijama, bukvalno. Ok, šta ćemo sada da radimo jeste da vratimo onaj brod i onda ćemo lepo u sledećoj epizodi da idemo na drugo ostrvo, da aktiviramo kamen i onda kada aktiviramo kamen, onda smo mirni na ovoj teritoriji i onda ćemo ovde maksimalno da se raširimo kako bismo mogli da pokorimo praktično ovo ostrvo. Svakako ću sad da uzmem i da ovaj brod vratim. Ok, opet su nam oborili teritoriju. Da li je moguće? Da li je moguće da nam je opet pala? O, ne mogu da verujem. Kako su to uspjeli? Nije mi jasno. Jesmo toliko slabi? Ne mogu da shvatim. Zapravo ne mogu da shvatim šta je ovde problem. Ovde negde da stavimo zid umjesto skroz na ivici, jer još nemamo taj kameni zid. Ali šta znam, mislim da nije do toga problem. To ćemo samo morati da skontamo u sledećoj epizodi, ali evo, ovdje ćemo uskoro i da završimo sa gradnjom broda, pa onda da idemo na sledeće ostrvo. Oštini hoću samo pomognem ovim mojim seljacima da izgrade brod i bankaru ću definitivno da vratim pare, jer ih imam previše, tako da molim te, prijatelju, uzmi pare, meni ne trebaju, imam ih i više nego što mi treba. Ej, ti mali, vrati pare. Ok, evo, imamo brod, tako da brod je u funkciji. Nadam se da ste uživali u drugoj epizodi Kingdom 2 Crownsa. Ako jeste, ostavite like, pretplatite se na kanal i zapratite me na Instagramu i lajkujte, eto, Facebook stranicu. Imate sve linkove dole u opisu, tako da vam je, što se kaže, sve na izvolite. Mi se vidimo u sledećem klipu, a do tada, kao i uvek, uzdravlje!